njengoba sibona ke lapha nanka amalemba abomvu aluhlaza ayelo nakho konke sikubonayo lapha esingazi ukuthi kushone inwele angazi noma inwele zomuntu noma inwele zani zonke lezi sizibona zigcwele lapha kudwetshwa umzila ke la esingazi ukuthi wani lo mzila nesiphambano asazi noma mhlawumbe kukhonza kumbe mhlawumbe kusasani ngoba lezi zinto thina sikhula bekuthiwa yizo ezivala izulu ezenza ukuthi ungabe lezulu elinayo. So siyazibuza ukuthi ke kushone konke lokho kugqitshelwe lapha gejiwe asazi ukuthi kushone kunamahlahla agcwele indawo yonke mhlawumbe lapha sazi ukuthi kuyisima kanjani. Umbuzo wakho ufuna sizifazi ukuthi ngicabanga ukuthi ungethu izulu alini khathesi alini izulu uyikhona lokho amaflegi agcwele indawo yonke sokuze kuyaphela umuzi phezulu athi wayelingadingi indawo esikhathini linike indawo likhonze kahle sonke siyakhonza khona abakazi banikile izincwadi le ncwadi yakho incwadi ikhona umuntu olencwadi kade sekakafika akakafika uyakubonisa nje akakafika kodwa ngavumeki ukuthi khona isondele indawo ikansili yakwazi iko lisibonisa ngaba ikwazi ngaba manje baba siyananzelela ukuthi liyakhonza njengoba usishwa ngisho ekukhonzeni kwenu ngufika uyangishuda kwakazophela awungiceli phokungishudla yebo baba hayi senza nje ioperation yethu if ungabe kawuthanda ukuthi ngushuda awungame eceleni sikhulume nje lapha kuna problem. So mfowethu laphana kuyabe kusenzakalani? Hayi angiyenguphendu awufikanga wangithi ngizokhuluma lawo sibonisa uyangishuda umfaka ikhodi na don't answer this. Okay, all right, yabo, thank you. warning siphenduka libona ukuthi selilungisile indawo kulokuzayo ukhula kuzayo phela ukuthi isuke yes isikhulu Ozananzelela ukuthi ke nalapha endle kuyasetshenziswa abantu bakakela khona lapha kugcwele ke udoti khona lapho kuhlangana khona abantu okungibuza ukuthi ke mase kusiba namakholera yonke lento leyi siza ukuthi ivelela ngapi ngoba nje kungekho nje imithetho elawulayo ukuthi abantu bakwazi ukuthi ke kube nendlela yokuthi ke babe nendlela yokulahlela udoti ngoba ngabe bayakhonza abantu kodwa kufanele ukuthi bakhonze kube semthethweni okwenzela ukuthi kuvikele abantu nabo abahlala edolobheni la koBulawayo bangagcini sesiba ngabantu asebehlutshwa ngudoti. Niyabona nje udoti ophuma ngaphansi kwezihlahla lapha bakhonzela khona. Abantu abaziyo iBhayibheli lithi lona ke cleanliness is next to godliness. Kuyamangalisa ukuthi ke my cleanliness next to godliness kwenzakalani ukuthi ke sithola abantu bekhonzela endaweni engcole kanje bengakwazi ukuthi baziklinele yona kodwa bakhonza bekhona la. ngoba esikufuna la asisafuni bantu eganyeni. From today onwards singakuthola sikuthole khonapha siyaxabana sile nasekela ukuxabana nawo. So besicela ukuthi abantu bonke eganyeni asilifune eganyeni sicela lihambe ezindlini kusukela kudala le kwakungela abantu ababa baningi alivela eganyeni. Izulu alisani ngenxa yena eliyalizo lathi idoti kulindawo. So andlala kathesi khona la abathulala khona so sidlala igcwele ngenxa yabantu abathayisana ihambe izindlu ibeka amalembu masibala kahle ingathengele iyakhuluma ukuthi inhlane kuba yindawo lapho kukhonzela khona umuntu ehambe umango ayikhona amahlane lezindlela umahlane lezindlela kulindawo ngicabanga ukuthi konke layo likwenza akusikhona okucorrect okukhona eBhayibhelini. So besicela ukuthi indlela esikhulume ngayo lani sicela ukuthi likunanze ukuthi sikhulume into ebaluleke kakhulu asilifune kulindawo. Besicela makuvuma khathesi ichayise umuntu achaye closing prayer yakhe achayise ahamba ayicetsela ukuzila wakhe ngaphi endlini yakhe leyo ngoba cause laba safuna abantu egangeni asafuna abantu baziningi into ezenzakala egangeni kulama rap
kunabantu ababhala amabizo endiweni, kunabantu ababhala amaphepha